navuye so far away sinatendije nyene abo twaje tuzananye bose barananiwe bararekuye byarabuze barashobewe yonjani kure God please bless my way imiziki iri mu kwanko kuyikora bisaba utange igitambo n'uwo munsi rimwe gutera umugongo inongwano this person no bro umwana afise rap nziza musubize biti ntabuze ishaka raririmba yabuze sapoti no mu kwandika no muhinga mbega ibi nibiki ko nabuze umucanwa buba afise bibiriti nitangira hari 2015 bakomeza kumbwira mpagarike mbura impamvu ndakomera abo bajya byose je nkagira imanyu ndavyemera naho bavuga ngiye mu buhumbu mama kama mbwira reka ubanze wige mwana we n'ibindi byinshi nkumva umenga afise ingorane kuryama inosi kenshi nakora bigoranye sinashaka kuruhuka ico nashaka ntagishikanye hari byinshi niyumvira nasanze atari ko biri sinabitaho uranabona amacakubiri bo batakuzi ntibakuzi support nta nidiri kuronka uwugufasha yo ni reso ya kabiri wa mu promoteri nasabye nyima interview watakayeri ntitwokora yo buri ngufu anja kwifyera ndabira hasi y'urutugu ibyambabaje kwera ibyatumye menya izikungufu hari umunsi uzibuka ko naririmba hari umunsi uzovuza indirimbo zanje ntakizumva hari umunsi uzompa ubufasha bidakunda ko shima uwo munsi uzoha agaciro uwagusabye ukamwima imiziki iri mu kwanko uyikora bisaba utange igitambo n'uwo munsi rimwe gutera umugongo inongwano this person no bro yeah ibanga ry'urugamba ni kurinda nta musi wadatinya kugwana hustle hard work don't stop bizoza naho bwanse kwira buzoja ubwenge bwari bwiza cyane ubwenge bwari kudufasha natwe dufashanye ubwenge bwari kuza butwibutsa uwaduhaye ubwenge bwari kutubera inzira ngo tujane ikibazo ni mbega ninde yabitangije kibazo ni kwandika cyane gose ubabaza umutwe ikibazo nuko turirimba mwe ntimutawukigwe cyangwa ikibazo nayo mahera avugwa tudafishe umva hari umunsi uzibuka ko naririmba hari umunsi uzovuza indirimbo zanje ntakizumva hari umunsi uzompa ubufasha bidakunda ko shima uwo munsi uzoha agaciro uwagusabye ukamwiba imiziki iri mu kwanko kuyikora bisaba utange igitambo n'uwo munsi rimwe gutera umugongo inongwano this person no bro yeah this one is for your fun keep supporting coming soon Jibo weekend agahoro harababa